edi amount emrepemu na say yasimbisa bi nso a wo de to ha doctor making kind amano na wono so de homuaye I say ne fata edi amount doctor me pa cho ensentre ne ben nom sa ne de bro bi anya sa ne mu yare way generally. Okay. Yare ye wo mu stages. Yade efe no enemu yare ye wo mu stages. Okay. Ye wo primary stages and tertiary stages. Okay. Ye fa say ye wo first stage and ye wo second stage and na ye kan amount for ebeti ase ye. Then I make a say a share save baby kakra. Say first stage ni say obinya yade bia. Yedi kan obehu ehu sunsanso bia na so obenya ehu symptoms bia e che say yade bia eden abane so. Na ni se ne ya na tie ni. Say enya ema eya na a delay eche kakra. Ehu sunsanso no eche ha ansa na obehu say wenya sa yade ni bi. Likewise say enya mema eya asisi yi ne yetumi ehu say yade ni bia ede no ema de ndi entisa because of your gentle differences in it no was sa ade no ho na yenhwe senia enya mema etimi eje ema wom anasa etimi ye wom hu say yade ni bia ede wenya obi ono nim say onye bi. Okay. Ni first stage ni nie we ye be ma obon say na ojunsom eko intentem just say obedwunso intentem pa intentem so tembia no pa ne nwume no ojunso bebiri kakra junso no so kakra na se junso den ene ni ade a obedi kan experience afi so se junso no ba nso a na ase uti ya wa na se uti se ase emo hyehyew ase dia wedi meko a wodi aso se bi obe memo no uti se ase emo hyehyew kakra I won't tin be brave, I said Junson and Banasa all for so. Okay. Just a yaw big a cry then. A woman. A boy once who are a do baby out, make a first stage, primary stage no. Bones and I say, Unamki cow. Ubenya body itching kakra. Won't I say one son, now I say, what is awfully as a more being in a moment, but who so I won't say more be not doing some any number. Sanya mammy and so in a year, first stage and a primary stage, Obia bet me who say, I did be a day. I shall see a banner so. And there was second stage. So we are Bema o second stage in the after the above say, O Jun Sona is your fit ebi. Say white flu be ne free, Obama no me day. Eba. After Obama say Obama no, I say Emukasaki cow. Oti wa be one I say Mwaka pre. I say bibi ekemu pre and I say Simpacho doctor min try one no we be o ha mema ni bi ube home na say omo nikes na so omo so mbe mana no sa so omo posa ne se say de omo posa e sapo no obia last me wo bi say no ogina skills bi won person auto ade na mama no man ade na wie so yi scan ba no ade ne ni des scan se bottom na mo ni nsa na se ni bottom sana enye scan no yi there be eskita no no posa enti mama ni na sika so do se na se bottom kwa da ntimi yi mo se madam ba to enye scan na mi yi o mi ya posa ma de e ana hadwe enti obahu se na afi e ho no ye ni hene e ho ne keka no na afi no posa opade bia na afi no mo se na afi rashes bi abegugu hu ni nyina o ma na pai na shensuo na de ya ne se e shensuo na pai ya na a translate na asa abebody face enti be say within a short time no na ho ni nyina ibebrebe na ye ni de na otiti sa na afi asa be yekuru ene ye ni tertiary stage a obehu se ade na afi ni nsuo no insufita no ba ebi wo kwase bi o jane na kura na insufita no asa afa jana mo ayeden epie na afi obedu bebi no se so ye be ma se bi obehu se oni ni dofo hia bia na ho odi wo mpa so na ayeden kofom kra sisia na wa de wajemu sisia na wajemu afi so obedu bebi no behu se afi na ni be ma no e fon be ma na kita na kasa na e fon na se mika na se stage na se akoni no na se eche emra yare ni ba na won se sha se emra na junso no mo no ase mu shishi kakra wan pa anhwe office ye normal na ahye ne ho a be busumi miensa na busumi anan na afi edru sa level na obo se obema no kwa so ye ne eti na efon na kekawo ne ho aye kuro in fact ebi de tumi ye kuro ama ohun kuro na ye mu kuro so ema de no kuro anya akono debi won se
a side bi na area bi a se nipa na yi ankyere wo a e be difficult say obehu say bibi saa e wo ho nti yade we amanfo to me di show mo che ese mema bebre nam ho a wo mo yi no che say of course na etimi di baby etimi do stage bi wo a etimi ma wa work abedin ya wo ye be ma ama unkwama wana na se wo simes na produce sperm na etimi ma otimi ni obada ma se bi ehyama sperms yes emmo anu timi wo se James no anu odi nchen simes no enti etimi ku omo afi oni oba no ebibi kra na moba debi ube tutu nsu no anoma bia na obetimi akom enti basa na ha adwiye pa enti Arabia a stage from some stage say na akudu pempen so a na the problem kase but the same things ni bi na abobo so a kire emema no ene doctor o mama dwan akọ yi bi so emre bi na menam ekwan ho a chese me de me kwotoma de wo ba bi na me twa meti se bibi ase na me ka se ka bi mpo no bi spark you se na be ma no Johnson kwa na wo gina kwa ho chim no just wo bre eno ne nso na eno ne ka sa nsenchani ni ho bi e ma omo bre sa omo Johnson a pa bebia na omo bre pa ye emra na white flu no abemu no because white flu no eba ebete esebi obema na no ohun na aye dry ti aye dry ti said the spa glue sebi asili okay enti se opese wo junso a on se junso no entimi nyeden emma say block you way no would imagine say junso di wo na wo dia hye ho na opese junso na wow now this how you feel enti obegina ho achimu ache because we know the white flu na ba no I try because ya Johnson my tit me na china e na pieces na o mia pimples a se bi etimi pie fimu no Jena se wo so chima na ese sa ade na a block ya no na de force e pie beto awurade mema bi bre na o nse junso che ho che na o junso so a oti ya kakra yeah ase oti ya wa fancy wa Africa na o ko longe ni bi na o junso na hye ho abedu na o ko junso to na ase mu ya o ya ti o force wa na pie a na eya wo no efie kire eba obetimi gina ho na fe do say afina ne wato no se wa bre we gina ho ache because say me fru bus bi fa afri sunya ni ko akra na bre bi so pa e cho driver no nyina no ko junso 20 minutes na ko ejunso wi obema ade asam enye se bi o ko ekiri kra o gina eyi ka ne ho a na enyina ni tua se papa enye se bi o ko ba bi o junso afi obi a hwe tama papa enko ade junso yi mada ona beti ni se oko buano na onti asiesi ontimi njunso na papa gina ho ana o se me ba mi ameti asie ni mi hu se ye go no obe ma de asam wo kwan so ya nti edu Linda Donna yesi yensi na obi akọ junso na ye kudidi nti na me bo ntim se papa na de na o si branya mia o bibi be hye me be ma na no pa me junso emma eye ne start ye wanya gonorrhea o si we na hu ye na me so me doctor ni na e mo juma na me ye ti meti asie se o problem pa bi sa eba na se odi hu konwa na jabe bo ano nti symptoms ni bi na wabbo so na 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 cause nti baby a omoti ya no pa ye mra na white flu no sha se e flu fa junso no na se nema mienu na force afa the same hole na dey pie ya na ha adu kwanu susua e wono moye ni se anka nsuo kwana fa sa nerves sa no but we ni nti ama white flu so be kan ho nti force pie sa na ya pa ari ye kan sa simple sa be ya because brand say bi enemy be din komo na chese ne de wo si wo she boxer kra ensu fita ne ti me che boxer no ti ji so hwie nsuo di guso ama fo enti so for so twea bibi be ye no ense anu no ko ka boxer no na ayesa aman no o wa ye nwai na che ememe mo bro yo ebusiafo eye Pomuden Mmere dwumadie ena mosogu so amutie wa AHENKAN 93.3 FM eso no Dr. Perfect perfect about
clinic sorry any no ADA enkomo ewie na mekai wo say ye namu yarewa ene wie ye ka ho asem e wa hanti bomodi aneti ye fi say ye mpotem ha de ye ka baba so anase gonori ade a enye obi nesese o ka kire dosun papa dosun ye na doctor me pa cho e de ben sa ye nyina ye nimde enso me sen bisa obi me ne kofa sa enemu yare eba apart from yenyi ahande nim se dodo na no ewom de senye nya ne fa nemu ba dodo na ye nem enti beden na brantie washi ababa wa prekope obewie na ne be mamu so ne nsuo den na de sa ne ma ne ba yo me da si tena meka symptoms no manka ema ne de no meka emema de enti no ma ye ma no so ehu symptoms bi wo se na meka se omode ne de se symptoms no say bad ya na say at the stage no atra primary stage akona name because na share ne why den ache okay to mo den de basa pe na so to one amopa because a hard dream na mo de no primary stage na omota won say ye won say tertiary stage ne say busum so se bi na obu ne nsa obe won say ni date ni time why so de bu ne nsa no na asesa okay the first stage no so wonya yare bia e bia normal na ke bia 28 bia no ono anem say e data na odibu nensa but afi edu baby na afi 28 no twem e bia na 30th yes and menses ne be irregular e be irregular mo me da sipa symptoms ni bi no na say ashase no okay good obo a ni de no e bia daytime oye okay enyumre odufie no o person o shower down say bi oyi ni under na onso na say ni hu aye wet also wet the can quite say wet just like that sir because one can why wet now with the daytime one na ho afọ na ho afọ enu che say symptoms no be ashase ba enu no obu onso a na se na meka no junso no de nyina be ma ne ma nyina no yenya frequency urine kakrakra enu so ya another symptoms bi a etimedi ba but so afi na ni under no lines bi abedi da sie say green bi kakrakra e kire say yare bi abano so nti enu ne ma no mo hye no so say wo hu saa ne ma ya me boso yi a entrance kra na say yare bi aba oni pedua mu ntempa na say otumi etuwa na mo na beji hu aduro na ohun entumi ento na obisa question bi say ede ntipa na ma yade wi etumi eba ana se eden important ne kofa side ba se na yenyina yenyim se ana ya to din se eye enam yare ana se bi yetaka ne se eye translated disease no eye ampa eye yade a se ne aye hu no medical kan se eye virus bi ana germs bi a ewo ho okay omonsu wo se ne yesi entuntum kawa ana se utama mosquitoes ebi obebrea definitely obetimi anya malaria no sa pepepepe na friend saying gonorrhea emore mi so mo ho amonso mo ye germs ana mo ye virus amonso mo system no mo a omotumi penetrate na omo pe bebi a eho ye hye mo pe ni pedua bebi a eho ye close pa eho ye hye a emframa entanye den emfa ho na ho hye ho no motumi rapa a motumi operate enya hodin di ye adwuma na won se enipedua ni mu na kasa na hwe open unso junso kwa na mu ye sikakra nti ye se bibe ma na ye ho side ho no ya na ho ye shipa nti mu anu translate do ho a ya na ekosa na likely and obviously apart from sebefan washroom ho anase obi obi na ukoso na de mabanya no mema ni ma enemu no bebi a viral pointer ene semi wubi example semi wubi na meni oba no oba bi ko hia oba ni bi na meni ko hia nkwa de definitely no obetimi anya because quick to translate na because ba ku krampo era oni pedua ni mu a wanya bi automatically because definitely ono abesa afrefe ni nanu nyina aka ne ho ono abeho be multiply abokuro woni pedua num enti is likely say obetimi anya ewo ba bi nso na oni be man so kohia nso a na onim ade ba ko ne say ewo mema ho a it's not likely easy so ba betimi anya ewo mema ho moma yes
Fan say wo me ho a. Na me ni oba ehia. Enye likely so easy say oba ne benya. Oba de betimi enya. Oh, okay. Ye fan say ebia me ni oba no nkita ho de bia me ho esane no. Ebi wo so me yie firim ana metu ana bibisa ye nkyirem na manfo nti asesa enti firim ne de anaga na for me ma no munya. Ebi so try. Ebi so try ana obu ho a or use odi oba ne hia na bia BBC na bia o magai like we having the man continue and do deep I go deep on into no na saade na timi aide aba enu sa no onya because contact na entimi anu akiri but so oba no wo bi nko na be ma no di ni sebi odi ni hu ehye ni hu nko ade a automatically wenya obenya because say ewo ema ho a omuti multiply more chance de ewo be ma ho enti ema no ene mema nyina omo nhye no nso enti efa ne say ema ne mema nnam pa na yade we ye pese ye nya pese onya no contact no quick pa eho yes enem okay ene ye nya no pa yo doctor medasi ye pa ebusuafo enemu ene ye nya ne pa enem rantie aba ne maba wa aba gonorrhea no mu de dware te se obonkuruwa mepa mo chew yento ye bo wai yento ye bo na wiase ne yemfa nko baabia be pre na mema bebre wona manu odwudwu badwu baby mo adwua ogina hokwa na ne refi ne ho no odwi na ni beba ne ho so na ze ni pa ehwe no wanya ade bra ye na pa aduro nom Dr. Perfect osebra gonu aduro ode be ma onya de kan pe ebeko ai wonya de kan pe ebeko abusuafo me pa cho aboabofo me say yesum ye dia bobo a fa ye gata ho say yenye gata yo aban me ye gata yo penifo ewo empotem ho mo me ye gata yo nyame adom ene ye gata no contractors aba a wo muguso a wo mo ye gata ne den ti e be sere we ye oman adwuma ai oman adwuma first no enka ye nyina general cleaning no obi ade ne ho agim na ye nyina ye bi eboa se de be ye important ebe ye fe ene contractors aba wo mo ye gata ne ye be sere contractor for aba no wo hie nsuo mo de ye adwuma na enu nti no mema obi bia wutie mi bia wo aboabo mamu ha de mesere se kope bucket kope pan kope ankre mesrew ensuo bia betimi aso bia de akoma contractors no mo atimi de aye gata no ama ayefe na ye nsuo na atimi anya baabi afa na nsuo to a enyiri amefa yen no mesre bomode a na monko bu nsuo fa nkomo mo na adwuma na wo mo ye no wo mo ntimi mfa anigye ne akomapa enye adwuma no fi se adwuma we ne nsuo nka ho a enye ye enti esre mo mo homode a na mututu meka na monko na afa ma no so mo momode a na mo mra bronsen ya se he ya computer lab ho na mo meye breast screening no na emmoa mo ene mo pomuden doc me pa chem se ya cancer nkyerene a ededi na baba so syphilis enemu yare etimi ko oh yes ekopa na mema advice we kakra na ye hwia na ya hwia kwa fa so ebetimi a prevent no na yetimi se bi obi so anya bi nso a yebetimi akyo se fa ne se maware na me kuna na me yire wo ho na me ni me yire wo na se wo ye bema na wo hu symptoms bi se yare bi ewo so a mesra wo se emfa nhye wo hu kwa ho ese obo yira mane more time no ya na public no se me ye bema na me bo yira mane ase me ke me se bema no ye ho ni me bre na ye fam ka che me yire se menya hu sa se menya problem bi pe me yire be ka ni se ono kwa no ukofa wo hin sisi mere so ni nkwala ife fichire bi na kofa sa ya de bi nti e ba sa ni kanu edin but oni mnenti ama ya de no e ya na ni kuna ko style ni se fa ni se mi wo bi mi hu ye na mi fa chire ebe hu Dr. Perfect na mi treat ma o but oyire de one can't o ma na treat so nde go so tare no nti se oba mi ho wie na se ndi no ko na o sa ni yi sa ko shiape ebe sa ba reinfection na say why cost 90 job no asa kofa enti eba sa ni kunu bon se ekwa na aba ekwa abudie wo ha ekwa na basa ekwa na oso na minim aduro nsusu e ma ni nyina akra koye ma mi hu hwe minim ne ye afidi e kire da den sabaye ni nyina ne se ni hu kafo ana se ne dofo ana ni ge ana ni yire oni ni wo ho no
wama no aye den and treat because so akoka se wo bi na se oni oba nya to anamo a ebe ye problem saa so na oba bi nya nsusu na se opeso to anamo nso a ommo ni kunu ana ne boy na ma de mostly ya ye ka me man mo na ya musuru monim ne mo ye nti onim so ka pa ye be bone so bo onim ne nti amuka muka de hye kwadwo na se mi hu yi na se mi ni ushi aye mi hu sa se mi hu na masesa wono no jam wakotitia on se enti mu kanu mu kanu straight said ya we hu se una we nya bibisa but mu ka atwe se wo de otifa wo de otifa wo de nko bebia yen na yakofa aba enti no yen na ewo yeso enti no enti na mu motumika na mu de na yetimi kopi na ye kana musimu na mu fa ya yetimi kopi sa pressure ni tema ni kanu I be our home. But so I am crocrom. I was a fire, say, I won't sound good. But on say, Namika say, it's 2 other ways. It be all cranning yet and nemuna. Be my name. On minya case bisa, or your government worker. And him say facility now or more used to know. A 1 washroom pen or money now or more coso. James a guy no a course sooner of far, sir, yadiano. So why surprised? Why wondering? Because as Shenitrim say, only your baby koshia na unya. Sana no di unim. Enti ohunu sana ye buy na ye di machine check in and say when ya and then we are reno. Onyini because he was surprised say adena ebasa. Enti me manebo ni ira manie. Still nana ni ire kra say nana na kofa uko eye wa ha no mi suspect o na say get you frefrel mi suspect o e get on na ye akoye a lot of problem me brain nti later no na mi say o enye honko a on kai kan trim nti one of fortune say ni Collins bi so wa adwuma mu ono so ye marriage man a ono so nya sa condition ni bi later on di komo so here recently mi nya bi pa na mi treat ye ne ko no say ene wa anokwa and them say oba edwuma mu ha no o de be san ma me go fa ho issues bebre eba enti my advice say e wo mu say be ma wo kan a wo yire be fa ya wo de na oba no so kan so a we ukunu be fa ya wo de but se ne be ya ye betimi treat na akona e be to ase free family no mu no ka mesere se e ba ye mo ye ho amane e adofo e ya warefo se bi o se na tie bia no ya na e betimi akun ya si besan den abomu enti ya ntu anamosa na ya kambomu antu sa de wanamo a ne me ebre ne betimi asei ewo ebuhia no na me ka se oba ebetimi wawo ebetimi twa wawo be ma so betimi ama wawo ho asei be ma betimi wo mpa so aguru ne besesa oba nso so ufitiri komu ni wakasa wo maye mu nyina be den e besesa enti e ba sa wo so wani nka be ma so ne yeden eni nka e ma bi se kwa de bom so am tight yawo oni ni kunu hia no ni guy hia na ono eye ni ya nti ama ne ni njimpo se oni ni guy no be hia nti ni guy no ba na so twintwitwi no ye ne hu style na afi di problem ba no na boy no fi se bia no wanya different guy bia na ni kunu fi se bia na nse so good so he go through a whole lot of problems side ba ebusia mu nti the best issue ni say yen ka mom na ja yen yifi ona yen nyina yen treat na asundwe de mra na yetimi treat pa okay yetimi treat pa na ni treatment no enye edro to enom mesere tie fo bibre gonorrhea ba ni pedua mu a enye ukofa pharmacy bi ko to edro bi anom na wakotena ba bi akoje edro bi anom ye wo infidia idi hwe emwa we se na unya malaria yesi beye malaria test na confirm say wo malaria ansana one malaria duro no saa na gonorrhea so ohun symptoms no bi krase na tie krampo na se wo ba na yenye wo test na ye hwe wo na ye hwe on se yade no emwa no ye wo dodo no eni nru a ye di ma ebo na wo de dodo ndo os kakra bia na omwa wo dodo bebre ye wo nru bi ma wa any time of period a obenum akosi good na omunyina betimi free system no because ni amika ne say ye betimi atreat o e bia na edo edi ma wo no e bia yare no mo obe e number ye 4000 ba e bia edo edi ma wo no akumbe 3000 it is aka 1000 woni pedua no mo nti say 3000 wu a e bia o say yade no ko ba na 1000 she baby nti within 2-3 weeks no na asa multiply nti amane kunu eya na eye din but se o mo wani bre na wo to anamo na opie mu wo perfect herbal clinic
Erade ya dom na opie mo ho a na ya de we de bia me ka se me bidro tumi no pa echen abofodro enye se bia me ye herbal drugs na me yes ma try both abofodro ne bidro ni nyina na me hu nia eye papa etimi ku ne yi pa because si ade ne ba o moja mu a ebia ba bia na de akuru ba ho what you say pa eti se muka ne se edwe ne woni patrimu no nse omututu ha na omudi omunyu ase omunu moja ti se mbo no so mu hyeho a omututu ho so omudi kuru ede eba ho ti se wo sa ese okun kuru no so ede eka ho enye sa na wo ye cost 90 work enti bibidro na ye nua no sa no ye wo enyema bia edi frefret se akadro prekese so ho ye wo enyema bia ye kan fra edi nua edro no nti ekum mo no nya no so na ye den ekum kuru no so ye den ka ho enti aman yade no se ekọ a easy and it goes once and for all ana emmebiom ti ne ho aduro ewo ho ne ho ayaresa ewo ho ni nyina ne se mu ya adofo a mon ka bo na mutu anamo enhye kutokuru baabi enkostrate wo nkwa wo de wo wie na osa na ba ne kohia waside wesanya enti na mamafo fi se etimi nko no but ye sapa e ma ne ye den e ma ne ko na emom o be sa ene wo partner enko na mu nyina mo nsam mom masumu a ebusuya for 0201 944 485 0201944485 and that's 0554 820 910 0554 820 910 pacho betimi afre se won so obema ho erade ememe mo be kun you na no kam kwa na o don kan ba so de ma ne manso wo bi manso wo bi na baba so no se de do ko di kan kan ne ma ne de ye wo bi o enso ye no ye nsanche ne ne hyeda nye ho te se ma ne de no wo hu so ba bi gya kwa ho a wo dwi ne be ma ho a ni ti hwe soro a che se ade na wo dwi no sa te de ka ho ma nta nye sa ma ne ta ye sa ne se wo te de sa te ya o Ebusia for 0201944485 0554820910 franchani ye wa Pomuden mekano ageme so say wo me amensem Dr. Perfect awo perfect herbal clinic odano enene ye ne no etwetwe enkomo wa Pomuden medwumedie eso no ayene ye kasafa STDs sexually transmitted diseases enho enu nti no se gonorrhea ya na baba so yi syphilis ebi tete wo ebi ha wa me se ntwa ni hwe bebia se perfect herbal clinic because what dey tatashe okwa pa yere pa ba akope doctor dey do ne kan wana chese wanya wo fa hu de ne momo okwa akai ne walanga joa no enko na munya munkosa mo ho yare nti sa obekwa akosa abasa bewura afro mu na afro na sa akofa yare no de abrew hello me pa cho wa Pomuden awo mi amensem me pa cho din ne bebia ofrifi kwasi nyantachi yo eja nyantachi pa cho boko de boko yo mo asem bisa nkoman e pa cho mi bisa doctor ansem mi no bi maybe we be beton aduro bi ewo Asani Information Center na no ka gonorrhea nsem ya eno wo ka se wo wi enam emoja nam bebriba utiminya gonorrhea afi ni to so mienu so ba nso eyi na se ne fiti ba na se be ma no ho koka no na ewo be ma no a eno so timma gonorrhea na e bi akura me pen e bi awo pen on bia wo me pen pa ko se yo doctor be you one me pa cho me na no me pa cho gonorrhea enye enam obewe na obenya gonorrhea ye mo mu ni na mu na number 2 nia o kan de eno wo ho eno nya gonorrhea eno no eyekuro se I say pin awo obema no mti edi ekuro ba obema na no ho a eno no enso bi mbegu hu keka but eho na kasa na ebe hu no kakra nti obeti ya o
ba no kra no uja na within some days ebeko enti enu de enye gonorrhea ema eyesa enti na da bia me kacha henkan tiefo say aha de ekuku damfo enimdifo aha ye ngofa fiche ni bia ma ha wo mo ye de wo mo ba nyina ye enimdifo a wo mo nimu de na aban krata ekita wo mo de ye adwuma na ye de wo mo ba ha o enti mpempi no enkonkotie fiche ni bia tokromtokromfo bia ma ni mehunahuna wo meka se ne ka mema nyina anya gonorrhea enka memenya because enam de mema remit pa edu anwumre na unam kuroma na hu se mema remit enti nka omu nyina omanya gonorrhea eja anya ntechi enye nokre why obi wo ho a wo pass ma obeka o yembe show na beto na duru no enu nti na omu yesa enye nokre eya omu yare omu hospital monko hospital na ye hwe wo hu monko hospital perfect ba ko ho ewo aban krata kita no waje license odi ye adwuma enti ko fidie kura hwe wansa ansa ya ma wadro nya no ane say information center beje emre bi kura wo bi koton edro bi information center ma me bi koton ye wo sa ya no wu ye say ya asido say ya dan you no bibia mesremo ma me fa education we fam kakra ya no mus obiso mi de miniska but enipa nkwa no ye wo mu say yare wo enim skin enim hie ni but enipa nkwa no yade a ehu hie yi pa enu bi wo kokoto kwa no mkwa no de yade kwa na sa keka woni pedua no eni nti no perfect eba clinic de e oba time clinic me ye be ma de ba me oba time nti me oba time ni se ahomo bro ni odo a me de ye adwuma no in fact omo ba me ho nyina enim oba mpo no yade no osika mpo ni nyina ntimi nto adro mpo a etimi de wuka nti ase bi ye adwuma ma etimi hwew wo ho ni nyina ne se wo so bedi no kware ai den ama yei na ya ma wonru no na wakonom na kakra ba wonsem a wetimi abetua eba sa eboa because mjidi say wo wonkwa a na wo ade nyinara wo ahode betimi akọ adwuma dis sky eden aba ti mesro bibia se na ya no bi kwa ye ho se ye charge ye mbobo say 10,000 bra 4,000 bra fa say bra perfect back clinic ntisa ye de wo ba ye de fide ni mpwe owie a na ya ma wonru eno ndodo a wo de beso no na ya to empo se ahode no ntimi so ni nyina mpo a ye wo payment plan a ye no be trans and negotiate na ye de ama wo na wonom wo be nya na ho ye den to omunim na omunim ho no dima ye di wo ha no nti tembia obi ba ho a onye yaresa obi aba ho a on sa ampa adwuma pa na ye den ye nti message obi bia se mani mfa ya de we nko pick original drugstore na se ho su ye bebi a ye ko a ye pe do bia nom de ana ko jan center bi ko to do bi nom so odi tuti sa yare no on famra clinic na ye nhwe no na ne ho beto no jo Dr. Perfect that's a Fabra clinic na ye nhwe na wo ho beto na to wo yie sinse wo be soso yare ne sai na no akoto edu echa no akoto edu ba sa wo soso yare no e ba sa akra wo kopie ba bi e wo ya aya na wa ma ehu ehwe no akoye din kakra ampapa nti bo modern pa na se yare e bobo su yi ebi wo ho a for wani che perfect about clinic doctor che baby a ewo doctor me pa cho me mobile phone lines no ba ko nka ho 0201 944 485 0554820910 me pa cho betimi afre no abadwuma die su because me se baba so ne de gonorrhea bebre abu papa ba obi wo ho fere so obefre obi so ho a won frɛ but obepese wo beba baby a wo no nti ewia e be ma wo do number no atudwa hello wa Pomuden me pa cho wudi ni baby a wo free me ka se fia babo ha me di ko se fia okay me pa cho yeti o me ka cho eye yale mo kan ho sen there is 20 years ago let me start na yare ni bi medical hospital na omo mam ye dro na ekoye like enwati na mi ye me ni fi kakra mi wali ye me mema som no ko from na me se se ye djumadin pa ti se mbe se me ni ho kan si a entena me ho asane me na ye me ho kan so ye me hu se ase bobos bi wo sometimes they do na am to side ho je se me hu se ye me die no ye sa ye no na me sign anko na sa ba na sa de in fact eduma me ye na eduma edi ni entena pa lebre pa ni ni se entena be se ye no
na ama na basa na afin so me bemma no to bibia behuna aye normal to bibia behuna swat ndese mi se the something media na. Okay. Yo, yeah, that's it. Doctor, ebe you want to say? Mami correct you quickly. Okay. Member say ye mre wo mpem ye na nye adwumadin ene ma member ye mre wo mpem. Se na oka se oye adwumadin no mepa mcho. Kasa bi na kofo bi ka. Enye wadwumadin a wo ye na ebe kire se oni wodofo hia otumi mmu adwuma wo mpem ano be mre. Se bibi sa ba yade because o system no o system ho no ho na wadwuma enye o member mu nko adwuma na ekita ni pedua ni nyina enti ho de ye adwuma de but problem ba ho a one ebia na ekuro na abeto ho two ebia na amaman na abe ho enti na mamuni wo ho a eya na ema Pomuden na se umpaso agrodie no ebe ye mre na se ne oka no megidi se okọ na ye hwe no no a yade no ekọ foma ne hoto no wansa anko cheki ti ofa ne se ekọ na me kan se yade no ya muawa no so ukọ mu na se wo ma no nyina mfini pedua ne mu a omesa aisan den amultiply na this time no mu ba umba ne kese na first umba ne kese ohu ye no na mo no mu ije omudu nya kitin saa no mu di ha we den bro enti mese ne se owo odan ha de onfa ne kire mu wo perfect hair back clinic na yemfa ye fidie no sunscreen na yenhwe se yade ne bi wo ho na se ebi ni ho oni yiri nyina na intimate treat wo menye sanso a ebe ha adwen mema ye na akofa ewo mpan so de ehu aduro so ye de ewo ti etuti wo nyina bomu a obenya Pomuden akọ ebe bo ani. Okay. Yo, Doc, here that's ye pa 0201944485 0554820910. Doc, me pa cho te say ya no menye bi me tie ma nhwe so ma perfect herbal clinic. Me tie ne wa kan nyina so still me si osikasem ti me madende de be nsunsanso ne betimi akofa babra menya sa enemu yare bi ama nhwa nso ano na me ja me ho saa no. Yo, ne ehu pa ye enifra. Okay. Gonorrhea etimi frɛ ni. So your ba so ye bema. Ebedu stage bi no wani ema problem. Ase wani aye okusu uhu ade because se bia glaucoma ba wani so enye no a. Gonorrhea na start ama wani problem no. Oya baba wana onwo ya na yare wo so na wo didi agro awo ho betimi aye din ama wo. Saa so na oye bema so a awo betimi aye din ama wo. Okay. Bema wanto na mo amfa ma obema no ebeye kujuto obeye impotent entimi kwa mpejampo na wetimi edi akoba bi afa nsuso no ebetimi afon ama ayese pen drive no obi ehu wa no osere na wa na mo young guy na obema ayesa no na odi fine oba nsuso watinka efe na tinka pa se bi oni wurahia kan be oba nya tinka ma ne kunu no ebeti akọ ebeyira enti eni susanso ni de bibibiri ne betimi dia bro nti awodi advice say yade bi wo so a wodi betre fie na wodi ferry ni miniska unisika ka okofa ba ese okofa ba ese ochoro ho nti entre fie say miniska enye sa wa Pomuden pa se oba ni be ma de lalai unya ebe din pa ene na doctor say uniska menkodi bisa ukọ na yare ba bra eso force to anamo so force na to anamo to no so ye disika na etu so ba say doctor ho insurance cover di dey be patrol mashada na me bisa because obi kwa you hospital kwa je more to store wo hospital ye bisa ni so insurance mama mi sansan ochina obi ametra ma hwe ni wi ameka se mi insurance nti ebusiafo perfect herbal clinic enje insurance so bisremo na obi o yare de okono moto ye de se ina okowo pani nti na opemot kakra nom na eja arefo ntimi nidi nti opem se ATM woso ya semo nti bisremo ye hono de ye enji health insurance no because ye nura ye use ni nyina no enye orthodox drugs herbal drugs na emu no ebuo no ewo fom pa ebuo no wo fom ayenye hu a make say fufu ye in charge o enu abenya so be dosu kama
to no mu ana wonum ne yie na boa na yade bi odi bae ne nyina no eto ase esra wetie fo me for video so aka se tie fo se maso e ho no enye gonorrhea nkwane yade a mesa yade a medical kase yade bia ne ho di piem aso e ho a ye nya se ye wani se ye typhoid se ye hypertension se stroke na wo bi so koko na etete wo sisi yade oba opa wo pa de opiem ho a adanse bebrebe na kofo adi awedo de me obi pa enti yade ahodo bebre a eba wiase a yedi kwa aban ya sabia kwa sane nyina ne bibia yedi kwa nyina o de ba perfect back na kesunso a yensusu ye betimi ato ase edi amawo achimodan ha nyame adom maso ani bi wa ha to bi o temi nka wa achimodan potemu nyina bibia ifidi akodu bia no obetimi apiem wo estate junction na o de onka so besi wo Kwame no way filling station wo green pharmacy na chi efie ne wo ho na ye perfect herbal clinic no o de osi wo Kwame no way filling station no besi obi ase oba Dr Perfect ho a akwala o se ni mama echi kra be chere nse o doctor ho a na we na we need to na say washing bay no wa say da no say wa o hwese na won say e ho anya yira kwan kwan ho pe o de ka so besi wo stage junction washing bays no e ho a washing bays ni temu ho a no say dan na si hoi upiem ho a ayaresa de nyame de amaya pa yes pa yo doc pacho obetimi de wo number atuja yo me telephone ma mi ankasa me fa tembia ne 0550 52 96 and 28 okay 0550 52 96 and 28 and then me telephone number offer me tembia obenya na onimetwe nkomo woso okay yo doctor yeda se ye pa nso e wo bra odi amaye ne na ebusuafo ye ne Dr Perfect or Perfect Herbal Clinic enene ye ne no ebetwetwe enkomode de se ye nti bomodin a menim sa henkan so a wabetena ha di Pomuden Mmere dwumadie yi doctor ba ko bia na mede ne ba wosi sisi ade menya tumpo na mede asore doctor wo mo beba fi se gono ndem nim se wo ho nti ombeba pa mema ni nyina ma mo ogono ni nyina ogono bachofo ani che Perfect Herbal Clinic doctor wo ho be hwe kama etu yare na se kura de ama gono no oni ni nya twaka bia bi mesre wo pa fo ani eche ho na me fa akwanya nso achia Divine Victory Hospital ejumayefo nyina especially Sister Gloria administrator and Dr Steve and Sister Mavis michia mu nyina Dr Steve mejidi sa wo ho ye nyame adoma yebehia nyame adoma yebehia pa michia Divine fo nyina michia wo town staff fo nyina so town health center michia mu nyina college Emmanuel College michia wo pa enti ebusuafo nyame adoma echina enwumre eyodonta ban dwumedie no bomodin a ne hia me 10 p.m. to 12 p.m. na ye medwendwen ya warewe mu ensem ho nema ebeye ebema ya warewe no ejina na etimi esipi na esita na afofra hwe yen na wonnom esua yen ede aka ho mesrew ema wani enkum na menna enya ade a etise ye ehun fisa aboa mankofo bebre aware asan ye foforo aboa ama aware bebre so aboa ama baba awana danom na abrante ne sin kokko janu ni suba nye no wasesa preko pema sisi abra na hye ne kawa enti entena ho ne nja wo ho na afi esan so eboa ni nyina ye twifra Pomuden ha na ye de ewro don taban mu enu nti watia Pomuden na nyame adoma echina so ti odon taban na ese ukọ Dr Perfect no osa yare na wase ho no bibia ye rese sa na ama be ma ne ba ho ana nani agi na ama ware no aso se twan enu nti nyame adoma echina nwume hia me afi me kai say Awurabena catering and bakery services yeguso a eje orders no say ye meat pie say ye pizza say ye birthday cake wedding cake aduane ye local and any dish at all for any program ye wedding no ye abadin to ye den you na aduane jollof fufu emutuo banku bibia pebia fo ni hwe bebia say Awurabena catering and bakery service your number ni 0546 827329 0546 827329 obetimi afre na we please wo de bia wo bia senso dofo bi na edi ni birthday na pese wo ye hampa kamade surprise na ye beye ni nyina e de ama wo ebo no da form te se Perfect Herbal Clinic fofofo na wonso wetimi e de etwintwan wo hom ye da mase da se ne ye besanso ehia bye bye